and under the shadow of the Almighty. Hallelujah. Salamu yatasi pa ikwetasi. Ole no fo ile nilo o yaine CBCDS. E mawo yaine Paulo. Ole ona le malo si malama. Hallelujah. God promised us when we dwell in His secret place, when we abide in Him, that we are under His protection. Hallelujah, that we are under His covering. I don't know about you, but there's no better person than to be under, hallelujah, but the arm of God, hallelujah. Just join us this morning as we get into our pre-service. Don't be afraid to stand with us, to shout with us, to raise your hands with us, and just to dance, just to give God glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.
Thank you, Father, for just being with us this morning. Thank you for continuing to have your way in your people, Lord. Let your praises continually be on our lips, Father God. Despite what's going on, Father God, in the world and in our own personal lives, we showed up today, Father God. We are here, we surrender, we give you honor, and we give you glory and praise forever, Father God. Inhabit in the worship of your people. Inhabit in the praises of your people, Father God. Have your way in us, Lord Jesus. Why don't you just give him thanks this morning? Just give him a shout of praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are worthy to be praised. Father God. We honor you. We give you glory and praise, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Taulanga, hallelujah.
Sometimes that's all worship consists of. It's simply declaring the holiness of God. I don't know about you, but I sense His presence in this place. Not because of anything we've done, but simply because He is good. Simply because He is a holy God. And so even if we just declare this morning, holy, holy, holy are you, God. Let it be from the depths of your heart this morning. However, mentus paria pauda me faida tato ulam. Familie to ina los my farm. Ito eso ato pale manato ifo ilumo le tua. Amala wantu epaia le tua. Kena voice la mona de tayo. Afai paula ba leo si ya tato lima matato fa pe atu le tua. Epaia na mo. Wala ko matutoy na de tayo. Na me ate ai si ya yo lima. Ai ala matu le tua epaia oi. Ele ai se tu se ma oi tama. Ele lei oi tama. E fala Paulo malofa. Oi la mole tua mai le babau e oi le fala bau. Fala bau nava. Ele limpa oi o anapio le so. E oi le fala bau. Ole a lefa male o meta. Ole a matama male o nava. Ole a tua vai me mapai. Ole a tua foi tua. Ave campeona pati le tua le meta. Ai ala limpo. Holy, holy are you God. Holy, holy are you Jesus. We worship you God.
lava oe le tua. Ele ai se trasi e tusa mana o fio le tua. Haftai le tua ele nei tai ao se hava noa fōu e tuina mai le tua. Tana manu mawol whane lo whanau nei tai au le tua. Ko mātou poto e whafoi atu i ate oe e le minga le tua. Mātou te tāpua i atu i ate oe e hanga ma le whamaoni le tua. Whaftai lo alofa ma lo anga le le tua. Whaftai lo whamaoni tama. Lea tupulanga ma lea tupulanga le tua i vi oe le tua. Awai le liula ma oe o ana nafi o le so. E oi le whawawau whawawau matamai. Whaftai lo tau singa manuia iai mātou. Whaftai lo te inga manuia iai mātou le tua o mātou o mai foi. I lo ngā tutono nei tau sanga le eise tala vale whakapole ngai o mātou loto. O nau le alanga le fia ma le ole oni tama. A walu whamaoni lo tau singa iai mātou. Ia vi o oe le tua. Whaftai lo foai, mea umau e tuina mai le tua. A wane tau singa tino ai maise le tua le mātou o nanga i a te oe, ia vi o oe le tua. Mātou mea ai e tau male aso. Tupe o lava lava o whale o mātou nofo i o ta amale le tua. O mātou ngā ruenga so se mea e tuina mai le tua. O mātou i loa le tua o mea uma o e tuina mai mai fo i na mai ai mātou le tua. E leo i mātou mea le tua. E leo se mātou maosi. E leo se mātou poto le tua. A o oe lava tama. O e tuina mai mea uma o e whaamaria ino mātou roto i mea le ringu malawa le tua. O le mea leo mātou vi ai oe tama a whapea atu ai whaftai. Whaftai le tua. Whaftai lo whaamarianga i tono lo roto le tua. Whaftai lo whaamalo longa le tua le tino ai sirisi ai ana. Whaftai lo whaatasi mai le nei aso le tua la ona lo mamano le menei. A ole pumoni namba le tua e whaifua le nei maftanga au noa ma lo whaatasi mai le tua. Ai whaftai lo manatu mai le tua. Talo le tua, mea foi nei awa noa mātou te whaamawalalo atuai lo fio le tua. Whamangalo mai le tua. Sila fia le tau mawhainga le ato tua, ma le tau whainga mai mai le tua. Awa mātou whamawalalo atu i lo fio, whamawale le tua lofa mai. Whamamāmai o mātou amasana. O mātou soli tu la fono. O mātou a mio le ama. O taimia whamaonia i o taimia le whamaonia. Le loto whamaolunga. Le whapalapala ma le whatala le tele o taimi le atua. Ano le atua o mātou whamaolalo i lo fio whamaolmole. Whamangaro mai le atua. Ai siri ai le atua o mātou loto. Awai peo na o ina lo afionga pa ia le se me sili o na fa ole ole i o luma e peo mātou roto. O ai se na te sue ina o na o oe lava tamawa. O mātou whapera tu e nei o sue mai oe le atua. Ma ia whamama, whaia se loto mama. Tawhi e sea le atua i ama sala. Ma mio le anga ma wina se se le atua. Ai whai se loto mama. Whafau ina o mātou ma whau pau le atua. Awa lava nei a meseina le mana lo nganga pa ia le tua. Ia whaatasi mai pia hoi mea uma mātou te whaia le tua. Anga le nei oe lau lotu nei tai au le tua. Sila fia mana onga ese le tua o mātou tuina atu i a te oe ma le whātua tua le tua. E le aise mea whenga tai lau fio le tua. Ia e whamanui atu. Ia e whamalolo atu le tua. Mai se tina ma te mama tua me e ka le sia le tua. Nisi foi o lo mau le tino mai ma le tino ngase le tua ai. O mātou te talo i le swafa o Jesu Keriso. I e pa iane pa i po le tua. Mai le tua ai se o i o lato lopi mai. Le tua ai. I ma tua whātua tua. Ina lo whamalo longa i lato. Au hopo se manu si fo le tua. Talo foi le tua e nisi foi a inga le tua lo a fe le manamo le maliu ma le oti le tua. I ama le nei atu. A mai se atu lo ngana pa ia le tua. I le whatua foi a whafou ma le whanau. Ai mai se le ka le sia le wings of love i Honolulu Hawaii le tua.
Pawhea fo le sunga ia mati sula ma le whanau ma la ainga atoa le tuai. Ua mātou whapehane le tuai. Ia e whana atu. Ia si o mia lātou I lolofa le atua. Ia lātou la mona lo pai atu I le lātou whanoa noa I le nei mai tau. Whamanuia ia I lātou le atua. Nāo tamai e foha I le poto le atamai o le whautau tanga I mai se le atua o mea uma. I le whaatino ina le toe aso o le auna le atua. Ia whamanuia ia I lātou le atua. Anga le lei mai o le mātou sauninga nei tai au. Whamanuia mai ai mātou le atua. Ai mai se le atua le o mātutono le savalenga. Pei o le telo tangata a mātou na whaabaibai o mātou whaape atu le atua ai. Ia toi whaapopo mai se manosi fōu. A mātou ngā lulue masaba vali ai le atua. Ia e whesoso ani mai. A wane tu la foina I mātou. A ia e whaatasi mai le atua. Ina ia mātou whamaoni pēr ia te oe. E leo se ngā luema se tangata. A o oe wa mātou o mai e au auna ia te oe le atua. Ia mātou whaia ma le loto atua le atua. Amanuia mai oe le mātou tau waina ne aso. Amanuia le worship team le atua. A wane mamaelo whaunga ia I mātou. Tupu te leina pēr le atua le whaatua tua. Mai se le atua le tāleni ue tu ina atu ia I lātou. Ia whaunga ina mo oe malawi. Se taimi mātou te whaalongo lomo I lo upu nei tai au. A whio mai oe nganga paia. Whaapula ina mātou loto. Ia mātou whaalongo lomo ma ia mātou ana I ai le atua. Manuia so se tasi o lo asia simai le nei tai au le atua. Ala le nei mātou tama. E so ani fo I le atua. So se mea tama. Wa mātou tu whaatasi ma le whaatua tua. Ia whaia e tu samaloki na ngā. Manuia mai oe tama nei aso. E mea uma o mātou o le mala watu. E le swafa si le sili o Yesu Kiriso. Amen. Amen. O mai whanau kati mo le kua tai au. Hallelujah. Mai tātou ala le mātou. I lele tu e te tu nā le aso. Napa a watu ia whiona te akoma whakamole. Isi fo e kai na tāu o le tātou sauninga nei tai au. Tātou fuai. I le loto mania ma le tātou fuai. Say amen. Ia, e on hao ina lupo le tua. Tata o te tōnu ai whai upe ika. Ia e ave I ai o whai la oa. Ma le whapolo au mea uma e tutupu. Ona tutu mai leo whale saito I le mau. E whio sofi foki o tuku ngā waina I le waina fo. Oe whamani amo le tangata e whamua mole tua. E le ngata lai le tātou tāpo inga I aso uma au le tātou foai. Mea uma o tātou maua awane I ngalo leo sa tātou manosi. Au le manosi o le tua tuina mai o whaina tātou. Ola I le nei o langa o tātou iai. Ai maise o le tātou au nanga I le tua. Ia whamanuia te le tua I tātou Indonesia. God bless all of you in your giving this morning. As the word says there, to honor. Proverbs chapter 3, verse 9, it says to honor the Lord with your wealth and your possessions and the first fruits of all of your increases, so that your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. It's God's word, it's not my word. And when God makes a promise, He will come through. It's a matter of trust, and it's a matter of believing that God is going to take care of you no matter what you do. God bless you in your giving this morning. Those of you who are tuning in online, there should be a link there when you can give online. Thank you for partnering with us and giving to the work of the Lord.
Your love us. Manos y manos, yes, de fama no hay gasto. Nisso lo vengas, yo nisso foi o lugar o fama. Cuidoina de nada patio. E aí de manos, yes, mas se aí vai. Honor of Paulo. Papa, e a não fama não. Honor o sua foi. Amen. I want to greet all of you in the name of Jesus, and I want to also greet our friends that are here. Can we put it together? We give God all the glory and honor for the opportunity to gather together and to serve under His house this morning. And so, praise God for His faithfulness, and to God be all the glory and all the honor. Those of you who are tuning in as well, we want to greet you in the name of Jesus. Welcome to our live stream service this morning, and we just pray God's blessing over you as we go into His Word this morning.
Malo lava le malo sil tato e kalesia. Te lo o tau whapene e pe e whawhainga kaile sa o reisi kanga kalo. Ia e malo lava le ongsa. Malo lava malo si le atua, malo na fina ngalo nei tae au. Ia e o le vi inga lava e whafo i le atua. Ia o te lo nei taimi ia o lo tato, o lo whawopil tato series. O le series le tu sai ma le tato theme o nei tau sanga ia tu mau i le atua. To abide in Jesus. Al nei la so ia o te lo le tato a mata le tato tanoanga i le tusi le o le mua Ioane. Ma o nei masina ia po le alapa le finangalo le atua o il tusi o le mua Ioane o le a whaawau pe tato series leo. Langa o te tonu o a e whaitau le e leis ese sengo tanga o le tusi leo. Ma le tusi leo l'apostolo Ioane wai tasi lava tangata leo lo tusi e lua. This day, we're going to launch we're continuing our Abide series. We're going to be launching a book study on 1 John. 1 John chapter 1, 2, 3, and 4. And today will be the official day that we look at each verse, starting with 1 John chapter 1. We're going to be looking at verses 1 and 2. Ia o le aso nei o le amata ele tātou series, pe whaopen series lea. O le amata le tātou taunoanga le tusi lea o le mua Ioane. Ia manai masina ia tu umai o le tātou nofua i le tusi lea, ia ma tātou whaitau ia ilang o le te le io. O le sona ma mea le mwhaina mawai. Ia tātou whaitau ai upo le tua. Say amen. 1 John chapter 1 verses 1 through 2. Whakamole lava. Mua Ioane lo nam tā upo mua. Tātou whaitau whaatasi mai whai upo mua. Ia, mal whai upo e lua, whaamole. A whai o maua wala o mai via le tua. Tātou whaitau whaatasi ia. Amen. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen and bear witness, and we declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. Ia whamanwia mai le tua e le whaitau ina lona whionga paia le nei tae ao. Maua se vaenga e wha matala ina ilam ta upa fia tal noe nei tae ao. E whaapea lona whaitau ina ia tu mau i le upu o le ola. Ia tu mau i le upu o le ola. Today I want to look at these first two verses and I want to speak to you on a subject that is stated as follows: to abide in the word of life. To abide in the word of life. O lewa tātou malamlama o tusi leo le mua Ioane o le tusi na tusi le apostolo Ioane se tasi o so o Yesu Keriso. O le atali e sepetaio o le uso o Iakopo o se tasi fo o vaenga sa vala talata me Yesu. Nanga iei teimi na tuua Yesu le isi o na uso ai o mana o le to'atolu sa mawaila ma le apostolo le Ioane. Le ngata i lewa tātou iloa e paule le so ilona talaanga sa maliu file mu, sa oti file mu. Te leo isi so o na whaasawaina o na le tala lei. Le ngata i lewa tātou iloa foi o le Ioane lava lea e tusia le tusi leo le tusia whaalinga. Le lawa tātou iloa e whaisi na te le ma le umi o taimi o soifua ile nei apostolo i laulani. Le lawa tātou wo le tusi leo le mua Ioane wa mata o na pula la ngoto soifua le toina. Wa mata o na matua
Woleva se taimi o fatu lotu o aluatu e tala I tala lei. Lela o tusi nei I ekalesia. Wo whaisinga umi woleva na whamautu nei ekalesia. Awa to e tusi atu, e to e whamalosi atu. Onga I aile whawhita uli leo tu lai mai. E ai le whawhita uli o tu lai mai a e whaitau ai mai whaitau manino. Sa whai e fwoi tatou launga le lea salef tau mātu. O a mata o na sau le anganga o le antikeriso. Le anganga o le antikeriso le winga o a mata na sau le ia le au profeta na o au pepelo. E tau mawhai e whasese le ekalesia. Ma lea lawa to e tusi atu Ioane I le ekalesia. Ina ia to e matahala I le ekalesia. Aua nei whasese ina o tau. Wo levanga koula loku, wo levanga whamanga. O atu le upo le tua. Ai baba ai se isi nei whasese I le tele o kangaka I o mai e au mai a kala pepelo ma kala sese e le tusa mai whinangalo le tua. Ma lea la ai baba ai o le maali o le tusi lea e le ai se whatalofa e le ai foi se whawheloa I mai whai mai tele o tusi ai whaitau ai e ai le whatalofa o au le apostolo Paulo whatalofa atu ia te oe le alofa o le tua o au le apostolo Ioane whatalofa atu o au le apostolo Peteru whatalofa ai I le tusi lea le ai se whatalofa le ai se whawheloa ai atu ai sea a tolu le manatu o le tamamatua e le ai se kaimi whakalofa ai nanga lewa tu lai le whawhitauli kele o kangaka sa iai le ekalesia ai wa amaka o nga whasese tangata pepelo ia le lawa sau sao alto ina a mata sao I le whaavai o mea uma I le whaavai o le ekalesia I le whaavai o le tangata watalia ina Yesu I le whaavai ma whai o na mautu ai tangata e le ai lama sisi whaavai ua nau le upo le tua ne lenga whamela apostolo Ioane nga mato wama ai mato whalongo iai na mato tangofi iai ua mato moli mau ia Yesu lefa mai o le lokou o le ola le wingo le lokou langa lefa mai Ioane mua whai upo mua sai le amatanga le lokou whai mai lon whai upo sumalfa ua liutino tangata le lokou e tau mai I o ai le lokou o Yesu Keriso o ia o le upu o le fofonga fetalai a le atua o ia o le upu o whātau nuina mea uma langa ele I sau e whātu la foa ina le tu la fono ai sau ina ia whātotoa ina sau ina ia ola I se soifua pa ia malelei ina ia whai masui mo oe mau mau e tātou le whaotanga mea la le tāua ai langa lewa a mata I apostolo Ioane a iei se mea e aua nei whaasese ai tātou ia toi fo I le whaavai. Return to the foundation that you were taught. And you can see that because when you read our first verse, it says, that which was from the beginning. And I want you to listen to that. What is he talking about? That which was from the beginning. Ole mea sa iai talu le amatanga. Ole visili, ole almele o talanoa Ioane. Ole talanoa le upu ale tua. Le lokou o le ola. Nanga le mele tamwhai atu ai. A eva ma ai nei le tusi lea. E tele o isi tusi e sau mahalu. Au le tusi lea. Mai le taimi na tusi mai ai. E o mai lava le aso nei. O lo ola pela fionga pa ia. E ma whai o na ao. Wha poto, wha tonu. Na o ngai na ia train ai tātou ma ngā ruenga le atua. Tele foi tangata tamba whai whato I lalo le upu. Many people try to go against it. Many people have tried to destroy the word. But guess what? Those people have now died and gone on, but the word of God is still here. That's why the Bible says, heaven and earth will pass away, but my word, it will remain forever. E mawai atu le langi ma le lalo langi. Ai tu maua lona upu. Me langa kelo kangaka ka mawhai whaaleanga. Kelo kangaka ka mawhai whaaleanga. Kelo la pofela o e kangaka nga. Lawa maliu. Kalau sia kalia Yesu e o langi ale o ai se oli ngala ko fa pe le ai la sa o ala no po le tua a mele tama fai atu po le ale ka ma fai o kanga kai fa se ma fa le nga ele ai la ole upu e ola say amen ole upu tu maua le tua e le sumia lo na fa maoni. It never changes. God's word is the same every single day. That's why when we talk about truth, we have a lot of issues with truth because in the truthness of all things, a lot of us are searching for truth.
Tele o tangata o lo tamu whai sa ili o le ale mea moni. Au te fia nao whai roto ia te oe. Ang whai e te sau ma whai o sa ili pele mea moni. If you're still looking for truth, why don't you trust the one book that carries on from life to life, generation to generation? Guess what? When we die, the word of God is still going to carry on. When we move on, the work of God is still going to carry on. Can't you think, just think for a moment, just logically, if this thing has survived and many people have tried to put it down, but it still continues to survive, doesn't this mean that this is true? And all the things that we would put our hope in, all the things that we put our stock in, the things that we believe, they often fail us. But you ever stop to wonder that the Word of God never fails us? That until now, His Word has never changed. That's why I'm saying sometimes you don't need to hear it, but just think logically. Why does this book continue to be preached? Why are so many people willing to fight over this thing? Why is there churches still existing today? Perhaps there's some truth to the Word of God. And I want to tell you this morning, because I love the Word of God, this is the absolute truth of God. You want to hear nothing but the truth? It's the Word of God. Ole upu moni lang mena fa mai tato fa tau fa mea na mato fa longo yai mato va yai mato mata yai tango I fo yo mato lima fa mai ole loko ole ola. Now we will upu le loko ole ola. That means every time you read this book, the author is ready to engage with you. So se taimi e te whaitau wai e iai lea nganga pa i o le tua. O lo ngā lua te tonu ia te oe, nanga ke whai kaua kuai, e iai le langonga pe ai whai taua tuai, nanga lo iai le olai te tonu lo upu lea, o lo tama whai haa o mai, wha poto mai, wha tonu mai ai tātou, ina tātou manuia. Mea nanga ke whai kaua ke langonga, e ai fwoi mea tuspa ia, e wha tonu fwoi tātou. E a oa iai tātou, e kako ke le fia whaalongo iai. Ai lango le whainga ngā lo upo le tua, o le alofa moni, e lenga o le whaapale pale ma pōpolo tua, au le alofa e kaukala sao foi. Pea langa aungi avise se e whapenga o le whaafia fia o tangata leai, nanga lo upo le tua le sau whaafia fia oi. Ai ngā sau ea, e tau tala atu ma whae loa atu ia te oe, le mea moni e whina ngalo ai le tua. That's why when you look at this, he says it's not, and I love this because when they say this, they say, our ears we heard, with our eyes we saw, with our hands we touched, we testified. What is John trying to say? John is saying, I am an eyewitness. You can trust me when I write this book. I'm not just telling you a fairy tale. I'm not just telling you a legend. I'm not telling you some myth that people are passing down. No, I've seen with my own eyes. I've touched it myself. We ate food together. He walked on the water and I saw it for myself. He fed 5,000 and I'm there to witness it. I'm telling you that when I write this book to you, you can best believe that I'm telling you the truth. Tala fatu, tala tu, kala mai le vangau. Kele langa fia iska ngaka, ai kau le fia le mea moni leo tu mai leo tua. Mea la leo wha mai ngai leo tua, o ia yo ane I, wha mai e leo se tala whangonga wha monole. E leo se kalanga pasi mai fo iska ngaka ia ke au. Au leo e whai aku, ngā ova wa ai. Ngā o ka linga ia ngā wha longo ai au feta lai e su iona o aonga. Wa mato fta ngopi lo ia te ia wa mato mori mau melanga a o tusi atu tusi le ia ilo o le tusi atu tangata nga vava ai. Yang o kele isi kusi o kusi a kala nga o whaalongo whamilka nga kalea. Kele I vava ai alanga nga o whaalongo kala nga pasi mai au mākua ia kia. Ai lefa mai au ele pasi mai sesi kala lea. Nga o iai le aso nga whawhanga I Yesu le li mafe. Nga o iai le aso, nga o vava ai aku o savali mai Yesu I lunga o sami. Nga o iai le aso, nga whaasata o rina I Yesu, ai tolu aso to e tū mai, na vava ai mata ia. Na whaalongo ai fo I mela nga I e tali tonu leo tala tai au nei, e leo se tala whapangongo, e leo se tala fatu, e leo se tala tu, a o le loko, o le ola. It is the word of life. And the reason why we're saying this is because, again, the background of the story. Why is John writing this? Because there are many deceivers that are now coming into the church.
Le ame o tusi ai, le ame o tue whai atu e apostolo kane, e tue foi upo le atua. Na ngalu whaafita auni lea. Ua tele tangata pepelo lo mai. E whaasese le kalesia. A mea lai tauna whaatau le kalesia. Ia e loa le esesenga. Because when we go back to this, you may say, well, Pastor, okay, that's nice. He wrote that back in the days. What about today? Well, let me help you. Today, we live in a society where life is so fast. With technology and the internet, with a snap of a finger, you can find information. And today with social media and Facebook and Instagram and YouTube, people don't have to go to church anymore. They can watch from home. And while that is a good thing, the problem is if the only place that you get your feeding of the Word of God is on technology and Instagram and Facebook, the problem is you won't be able to discern the difference from the truth of God and the false doctrines that other false prophets are bringing. And the only way that you can know that is what John is saying, go back to what you heard from the beginning. Go back to the Word of God, because it is only through the Word of God that you will be able to discern the right thing from the false things. But pity the person who's sitting there. Olea mea, mga fu ifalong longo. Pengal mele wa yai le sawa ma le vave o le ulanga le wa tato yai. Ai mai se foi le penga I tawhai langi le wa yai nei ngau le kamai mea e kahaku omi ya. Mau foi le from kalanga I mea e ke fia su e yai. E o foi lai sa ningo le kale sia mea langa o kau le loko ai isi. Wa fia le Facebook ma le makamaka I le e oso I le e kale sia oso I le mea oso I le fai aonga oso I le fai fi au o le I longa mau fai fi au makamaka yai. A le fala me lave a fai e ke le ku mau le upo le atua e ke le ilole e se sengalanga e ai foi kangaka I lunga le YouTube ma le Facebook le foi o mai malako kala inga se se le foi o mai malako mata upu se se a fai e le fa vaela o le upo le atua e fa se se a kwa ya moe me langa ki fai a kwa langa lisi me e le fai mo fia le ilo kangaka ia langa kako mama ai o kangaka o isi kangaka o ka koe apa o mai le langi pe ala unga mai ni ele makau kio o le kaukala ai fa longo pe kangaka ua fa uwinga kangaka e fai lako po kalame kele kangaka muli ia e ale fa la ele loku ele fa maongi nga ole alu ai fai me fa la wilo ai lo mai ngoa ai kako ke le ngoa me ia te fai le kako fa vai le upo le tua. And that's why I want to warn you, because right now it's hard. It's hard to decipher the truth from wrong, because the obvious false things we know. But the trick is when that one person is charismatic, when that one person knows how to talk the talk. And you ever heard of those people? I mean, I know of a lot of people that I'm like, man, when they talk, it's just like, wow, they catch your attention. These people we need to be careful of. And now I want to be careful. I'm not saying all of them. No, there are Holy Spirit anointed charismatic people. Don't take me wrong. But I'm telling you, be alert, because there's also fake charismatic people who imitate the anointing of the Holy Spirit. But the only way that you will know the difference, be founded in the Word of God. It is the Word of God that will allow you to know, something doesn't feel right. You can test it, because that's what the Bible says. Not all spirits are from God. Therefore, you are to test every spirit, because false prophets have come out from among us. Mela le ia tato matahala I tato e kalesia. Langa yo to tonu le kalesia. Le wa mata no mai e tanota. Ale mela malia e penton fa atu baso le. Il tato le songa le fai. O tangata ia. E le uni tangata ese. E le uni kamaka mai fafo. E le uni kamaka mai le lalo lani. Ai ke lo me o mai kamaka ia. Mai to tonu le kalesia. Nanga lete faita watu wai le mua yoane lua suluiva. Na lato ese ya itato. Ai leini o tato I lato. Awa fayo itato I lato. Fa pene o lato tu maupea mai tato.
Ai whamei a ua lato e se, ina ia whailoa ai, e leo ni tātou tangata. Nea le wingo le whamtalanga lea, o le ke le o veanga yo a mata na o se ma whaia, ia le ngā luenga o le perofeta pepelo, o tangata sa lo lotu mua mua. Tangata ia kako loku whakasi, sa kako a ai whakasi, sa kako whai mea whakasi, ai le whamei, whai keke, le na o le ko lo loku o le ko lo mai, o le mafu anga o le ko lo mai ai, langa le tātou tangata. They were never for us from the beginning. And we need to be careful because here's the trick. If they have been with us, then they know what it's like to be like us. If they were in the church, then they know how to talk the talk. If they were in the church, they know how to worship just like we do. If they were in the church, they know how to do the things that we do. That's why I'm saying we need to be alert, not just by their actions, but by the word of God. Church, we need to discern. And I want you to hear me clearly. I'm not telling you to go and start calling out every person. No, I'm just saying anywhere that you go, wherever you sit under someone's ministry, listen clearly to the Spirit of God and align yourself to the Word of God. Alu maavela upu a saula sa mailo kuspaia a saula solulu mailo kuspaia aisa inga ia mafaina e loai o meia o tu uma luma I e sausa o mailo upu le tu ya we elis fe fe anga sau I ka ul pusi ka umal mau me Yohane ta upu e luas fulma lima fa upu mua fa ngata leongo fa tau wa ya praise the Lord kangaka hallelujah tangata ai mai fo te sili ai e leise luas fulu ongo le tau po yo e ngaka yo ngale tau po luas fulu matas au le leo kele hallelujah mal praise the Lord le kalesia ai anga sue la ko kuspaia mo le van kula ai se vali fa fo langa le aisim ka po luas fulu manongo e ngaka yo ngale luas fulu malkas ala o fai kau o ke le lo po le anga kusi por kusi el mamonga o fai kau ko luma I ala hallelujah praise the Lord ako ya makangaka awole shaki lu pole tua so mela nga fa ko ya ki oi awol ko sa wa ki ai no pen wa e fo sia so ke sa fa se me fa penga se ko ko fa lo ko kangaka ala hallelujah praise the Lord ya fa fo malekale sia tu maule u pole tua langa ole melek fa ya kwai e kusi o ngai kusi le e ia se kuspaia ai amuia ka ko kai fia ka ko kuspaia ka kia o fale o lis ka ka ko ki o lai pro ya ko kuspaia anga ole ha wali ka lai e ke o kuspaia ai lai ma se so mas kuspaia no o kuspaia ko wa ko fa nga ma ia pui ai foi le mea lea. Langa le mea la ngau le ngā luenga foi fai fe au. Ia vava ai fa lei o ka ngaka I kua kui ma le upo le tua. E leo ngi kala fa whangongo, fa mulmole. E leo ngi kala I kau fa amalie, langa lis ngaka fi ngā kau kala malie. E ka mawhai entertain ka ngaka. Langa I vava ako leo le amen, nga fa apele ia, o I wale fia ka ngaka. But the point of preaching is not so you can get an amen. The point of preaching is just lay out the word of God and let the people decide whether they receive it or not. But this is the word of life, church. And John is reminding us we are in the times. We now live in the times where yai tātou I taimi mulmuli. E kele lau kako whapela ke nunga o le whamai le whakau maku o mafui o lea mea o taua. Ai le whawhamel kuspaia. O le fea lua I fo o le anganga o le anskeriso. Ma o le mea langa o te fia mnao ina ia fuke se tato e kalesia a unge kako whatamala iai. Ia tato matahala I le upua le atua. Whai tau le upua le atua. Be on the word of God. Abide in the word of God because the deceivers are out there. And I love it because when we look at this isn't anything new. You know, you look at 2 Corinthians 11, it talks about the super apostles. Lua Corinito sultasi o lo tal no apostolo Paulo me I apostolo silsili. E walang vala au e Paulo apostolo silsili o au vaanga I le ko fai aku e makao kia I o lako launga.
Ai le fa mai ai fai tau ai lua ko ni to sul tasi mal fai pe family ono fa mai awa wa fai tala inatu se fa mai esele Yesu le na o tala i atu la o tala i atu la to esele anganga le te tala i atu la foi o esele anganga le o tala i mai esele tala le ya Yesu ese foi la to va enga tala ile tala le ya Yesu ai le la fa mai ele ti o foi e tu sa manti apolo wa no fu ma fa pe o ia ole angelu ole malama. Even the angel, even Satan himself, he puts himself out as an angel of light. And it's no wonder that we need to be aware, because here's the thing. Do you know that the devil also knows the word of God? It's a law, a silly for malamalaki apolo upole tua. Ole mea lai whaango ai, o ka ngaka ke wisiango, o ka ngaka o levanga loku, ai sili akule malamalaki apolo upole tua, i tangata o levanga iei whautanga. Ala fasili aisia ele tu mau. Ele fia ile upole tua. Ele aise nau ta inga ile upole tua. If you understand the value and the worth of God's word, then you would take time to read it every day. Some of us value our food more. You wouldn't miss that 10:30 when it says it's breakfast time, I gotta go. You never forget. 12 o'clock, it's lunchtime, I'm going to eat. Dinner time, hello, where's the food? It's late. And when it's the word of God, oh, it's okay. I've got 5 more minutes. Let me just do what I'm doing. Let me just wait till after dinner. Just give me 5 more. And then it's the next day. Do you value the word of God? If I tell you to upole tua. Langa pe ontam fa ya to elis nga ka wa fa ka ya ke ia langa Facebook. Fa ka ya ke ia longa me tau mafa. Ele missing breakfast. Ele missing lunch. Ele missing dinner. Ai missing for the breakfast man lunch. Ole I ka ia la so akwa. Ai missing fa ka lopu. E pe ele se me kofu. A mele tam fa ya tuai. E ta ya te ole upole tua. Langa ele mawhai ona e loa ia o onga sese. Pe a whai ele whaavai o e lunga le upole tua. E le mawhai foi ona ola matupu le tangata whaale anganga. Pe a whai ele whawhanga i le upole tua i asoma. O mele iei o leska ngaka ia ngapongi mai le upole tua wha ai asa. Ai a kaul mea ai. E leima se mis. Au le upole tu e whaakali me aso a koa whawhanga le kangaka whaaleanganga le asa. Ia whaafealanga kupu maola le kangaka whaaleanganga. So anga whawhanga lo tangata whaaleanganga. Feed yourself the word of God. I tell you this, what you take in, that's what you're going to become. And sometimes we got too much junk on social media. And then we wonder why we're insecure. We wonder why we can't get by in life. We wonder why we got to have the perfect selfie when you can't just be you. We put up this image because we're trying to be something we're not. When God says, come as you are. I don't need you to stand a certain way and look a certain way to get a perfect shot. Come as you are. But we're too busy, caught up, trying to live a life that's not ours. And then you wonder why people commit suicide. Why people turn to drugs. Why people turn to alcohol and other things instead of turning to Jesus. Because the world tells you, do this, do this, do this. God says, come as you are. I will give you rest. This is the only word that has the power to change. Paulele upole ole mafai ona felua inaile o lango tangata. Ole alo alwe makamaka ya Dr. Fioma. Wai umaisi fo mainga ke fia makamaka TV. If you lako e kaukala. Nang ovava ai show nga. Sa ule ka nga kamalanga ia faafika ule kalango ya fa yakul fo kuanga Dr. Fio. Ko va ku foliska leisi kausanga ko sa fo me akas ai sa. Langa le mafai. Paula le me ia le manga mafai ona sui ia le o lango tangata o le upo ale tua. Yang ofa ko liska me o makamaka I show Dr. Fio ke ku ya ka fo maku fa ku spaia. Dr. Phil's not going to help you. Take this Bible, read it, change your life. Read this Bible, change your life. Why? Because I believe in the Word of God. Do you believe in the Word of God?
Te taltono le upo le atua. Ai enyo fala velave o ke vili fo ya Dr. Phil fa mon. Fai tau le upo le atua. Wa yai le anganga pa ia ya te o if so swani ya te o. You may say, yeah, but I don't know. But again, this is part of reading his word, because reading his word will connect you with Jesus Christ. It will connect you to the Holy Spirit, who will then reveal to you how you should live your lives. Because nobody is here by accident. We are all here with purpose. Don't let anybody lie to you. Because like I said, the devil is a liar. And he's out there to tell you you're a joke. You're nothing. You remember your past, you're not good enough. But that's why I tell you, spend time. My grace is sufficient. My mercies, they're new every morning. My love is unfailing. You don't have to perform. You simply come to me, and I will give you rest. I will give you the joy that passeth all understanding. That's in his word. But see, you'll never experience that if you don't spend time here. Yeah, but Pastor, I don't know anything. Again, it goes back. It's not about knowing anything. You don't need to go to school. Just pick up the Bible. Say a simple prayer. Lord, I'm going to try this for the first time. Please guide me. That's it. Some of us, we make it the holy thou art come. Father in heaven, showeth me thy willeth. You know, and it's like, no. The word, and when it starts here, guess what? The Holy Spirit acknowledges, and he knows the heart's in motion. I'm going to move in, because as the author of this book, I'm going to reveal to you my good and pleasing will. That's why, church, it's important. Stay founded. Abide in his word. Abide in this word. No matter what happens, whatever circumstance, whatever situation, o mai whaafi kauli, o lea lava, o maliu lea kangaka, o sol kusfaia, o sol kelfongi. A whai o se kangaka, o sol kusfaia, o bili fuala wo. Ia ngā whaleanga kua iala ia, ma le leia iala ia sei kia iala ia, aisia, o le whaasanga i upo le tua, le whamei, wa lava lona file mu. Ese le file mu le tu mai laulangi, au le file mu e tu mai le tua. E leo ina ia tātou loto, tātou mawhawhau, e whaavavau lau. God has that peace. God has that joy. You may say, Pastor, I don't know. You ever see those people? No matter what happens, they're always happy. No matter what happens, they're very peaceful. I believe it's because they're firmly rooted in the Word of God. Because when God gives you joy, it's different from happiness. Happiness is based on circumstances. Until I get this, I'm happy. Until I have this, I'm happy. Until my bills are paid, I'm happy. Until I got the highest paying position, I'm happy. Until I got the perfect partner, I'm happy. Until my children are obedient, I'm happy. Until I go to a church that doesn't put me down, I'm happy. Happiness is about finding what fits you. Joy says, whether I'm on the mountaintop or in the valley, I continue to be joyful. Whether I'm eating at Cheesecake Factory or McDonald's, I'm okay. You got food. Whether I've got this version of cup of noodles or the other version of cup of noodles, praise God. You have enough. Be content. But the only way you can be content, be planted in the Word of God. Return to the Word of God. To e foi I le whaavai o le upo le tua. Mal wha malosi na mo tātou ni tai au. Ia tātou tū mau I le upo le tua. Le mea talu mai le amatanga. Le leo kou le ola. Na mātou whaalongo, mātou wawaai ai, mātou matamata ai. Whita ngofi ai. O le upo le ola lea mātou te tāla I atu I ate oai. Te whai ulai tala leo se tala masani wa tātou whaalongo I ai. I le whata oto le tangata poto ma le tangata walea sa whaulo na whale. I lunga o le papa. Ia ma le tangata walea sa whaulo na whale I lunga o le onge. Tātou I lunga la tala, e ese la tala lea, whameila la tala lea, wa iei lea so tasi wa alu atu e tangata poto lea, alu ese malana whale. Na whaulunga le papa. Ai alu atu e asiasi ale,
Tangata valea le na whaulanga whale I le onge unge. Mei lau alu atu nei, whaila e vanga, po I whale mea, po e lava I lau le whale, tangata le whaule, I lunga leo neone. E wha mei lava le po lava ngā, hangi mai lol makangi. Saulo ma le wha, sau mal ka whenga, ia sau wala ia wha mei au, pa lalo le whale. Maua nuti pala inga le whale. Ka whea kuai, whaakasi al ka ngaka poko, mal ka ngaka valea. Au le whale al ka ngaka poko lea, le e lunga tapa, e leo a whainga. Ai leo ia isi sito, ai sea, whea rua I fua le whale al ka ngaka valea. O le ka ngaka sa whaavai lei, ai alu fua ewa ma ka ngaka ele kaunga e vai. Ia o ku whai keke. Langa pole ale a makanga le leo le upo le kua. O lo fia so le ka ngaka ngā. O le vave fo nganga ia ruese malmenga I whaavai. Lo fia I mukofe iai. Whai ai lua kala whaafangongo. La I se kala ngol kuspa ia. Ai uma kala whaafangongo oso I whai kakala. Ai leo ni fifingi o kamalo loa. Mea ngai e ilo ai, ngofo maua o I o whale. Le whaavai nga e a maka I le upo le atua u mawai. Awa le whiaru alwa I fua. Awa le sue fua. O oenge I alu waku le a whaama I makangi. Ka whia whaakase I ali o lua. Ka luai le makala I kuranga lea. Ka le sia, tu mau le upo le atua. Tu mau le upo le atua. Paulawa leo le whaavai. E soani ma mautu ai tātou o le ale tele o whaafita auli, o le ale tele o puapuanga, a e tu mau le upo le atua, e le malu e lue e lo whātua tua. Whamaoni le ia le atua. A luaku foi le mai whaapea aku ia, positive oe, kai au uma, vi ia le atua. E aua ke kangi se o loko o lua, la koe alu langa wha o lua, ie le. Whamaoni le atua. Ka kalo ma whamaoni le atua. O me kula I mai, a wale suia le whaavai. Whaavai la vele upo le atua. Say amen. Ne le suafo Yesu. Amen. I want to thank all of our live stream people who are tuning in this morning. That brings us to the conclusion of our service this day. You can join us again tonight at 5:30. We have an evening service tonight, 5:30 Pacific Standard Time. But thank you for tuning in. Whaftai lato uma. Ia mawhai o na matamata mai le tato live streaming nei tai au. Ia. O le whai ungal me leo mato sauninga nei aso. Ia nga le atu le tua. Ia a whai fo e mawase si avnoa. Ia o le afa lima na nei. To e whai elis sauninga. Ia mo le vi ingo le tua. Ia whamanui atu le tua. Ia o to uma. I le suafo Yesu. Amen. Amen. God is good, church. And all the time. Yeah, malula wal fa malu si tato au so nei tai au. I malmanui tato sauninga. O le vi ingai fa fo I le tua. Te loe pauia nei folfolanga mo tato e le whais tato malolonga. Mea mua lava ia o tato sauninga na nei le afa lima. Invite a friend and come worship. Say amen. A wale wha mai. Ava noa wha pe nei su e so ava noa. O mai e kako kakua I le tua. O le vai aso nei le maftanga tamā wha mon mole. O le